Мына быйыл ошо Күгәрсен хандугасы 2014 район йыр бәйгеһен юкка гына ошо яңа бинала үткәрмәйбез. Яңа авылында быйыл бит инде июнь айында ошондой матур мәдәният йорты ачылды. Шуга ошондой конкурстарды, бәйгеләрдә, район бәйгеләрен артабанда яңа асылган мәдәният йортларында мына ошондой теге күсермә формала итеп үткәрергә дип менә беренче башлап торабыз. Артабанда ошондой бәйгеләрне шулай күсермә рәвештә үткәрергә дип уйлайбыз инде. Быелгы мәдәният елы безнең районыбызда мәдәни сараларга бик бай булды бит инде. Зур гына мәдәни саралар үтте. Бына әле яйлап кына үтеп киләләр. Бына бүген бит инде Күгәрсен хандугасы башкорт, татар халык һәм эстрада йырларын башкаручыларның гала концерты бит инде. Бу бәйгегә килгәндә быел бәйгечләр бик куандырды. Шул тиклем матур итеп әзерләнгән конкурсантларыбыз бар. Яшьләр арасында әүдем конкурсантлар быел булды бит инде. Шул тиклем матур итеп әзерләнгәннәр без инде адрак ягъзалары каушап та калдык дигән шикелле ел асыштары номинацияларында менә яшьләр бик күп матур итеп катнашырга теләк белдереп килделәр бит инде. Менә бүгенге гала концертта 26 финалга чыккан бәйгесебез катнашачак. Шулай итеп, кадерле дуслар, хәвәскәр йырчыларга дәрт дарман һәм уңышлар теләп. Мин Күгәрсен районы Вәлит авылынан конкурска 2 йыр әзерләгәнмен. Бере башкорт халык йырысы Вайкашка, бере эстрадный Гүлнара Рашитова хүдләренә Хандугасым Тургаем дигән йыр ине. Менә әлеге гала концертта Хандугасым Тургаем дигән йырды безнең зрительләргә. Хандугас батып хайраган тал бер генә була ул, ян яраткан күңел тарткан яр бер генә була ул. Хандугасым хайра үдәктәрне дөреп, гашык булган был йөрәкте булмак хәбәр түздереп. Хандугасым Тургаем, күрһәм кулыдар булгаем, мин булгага синдә булга, миндә мәхрүм калмаем. Хандугасым Тургаем, күрһәм кулыдар булгаем, мин булгага синдә булга, миндә мәхрүм калмаем. Хандугасым Тургаем. Turgayen,
Bögüle koyun, bögüle koyun, matur bögülmehele. Kise giysin, kilmey koldun Nuriyam, kilmey kolma bögünde. Kise giysin, kilmey koldun Nuriyam, kilmey kolma bögünde. İrten bulav, kiste bulav, işke taban yel bulav. İki kudem yolda bulan Nuriyam, kilip giten neye bulan. İki kudem yolda bulan Nuriyam, kilip giten neye bulan. Ses geylerin karatılım, İmekkere kurerge. Hinengesin ödele verim Nuriyam, hine hidil mehala. Hinengesin ödele verim Nuriyam, hine hidil mehala. Hinengesin ödele verim Nuriyam, hine hidil mehala. Tıkandı halkın şişime boyunda. Israştık bedirgiminin tağında. Kütte buluttuğum yine, kandı bastatınığım yine. Biz ayrılıp gitken sağında. Kütte buluttuğum
yerlerge hayvalarım tanış hukmaklardan bu demin elip güzeyimil ağlamadarım müldiremet olur silegim elip güzeyimil ağlamadarım müldiremet olur silegim. Elik gelse hamam iğnerimde güyen demde yemil yerden kıl kayın mine başın eyle ütken sakta tanış bugünden Hamağıl kayın mine başın eyle ütken sakta tanış bugünden. Kisir kayın kapı tanımalım yaşlığımdan mahrum serdeşim mine hudgan delgeş suftarına etrindigine tamam bur yeşim mine hudgan delgeş suftarına ekrinigene tamam bur yeşim. Benim isim Азат Маннав, мен Көгарсын ауылынан келгенмін. Азат бүгін нендей ер хайлап башқараң? Мен бүгін Қайта майлы туған яғыма деген ерді башқарам. Бұл жерде бүгін біріншіге ерлайың, әлі көптен ерлап берген ерің бол? Жоқ, мен бұны біріншіге ерлайым, бұны несе күнілік күні оның ерін кейін үшләнім де жуа мұна ерларға бұлдым. Ең бұлай еліктен ерлайың ма? Бұлай еліктен ерлайым, бірінші класстан башлап конкурстарда қатнаштым, лауреат болдым, түрлі конкурста енгенім бар. Әлеге вақытта бәлімсә студент болып оқып берейін ебет. Ялға қайтқанда шу конкурста қатнашырға болдың ебет. Қайда оқиың, айтып кетің? Стәрлілі нефтяной университетте оқу берейін. Университет тұрмышында ла ердар мен сығыш жағаның бар ма? Оқатлы мұнда қатнашқан жоқ. Ауылыма қайдам бек көп еллар аша, бәктіме қуанып тоймайым. Узған яшілік қайта язғы солат аша, ойлы кешті мен гармон ойнайым. Қайтам әлі туған яғыма, кемнәрімді мені сағына. Су бойында ұлса юкәләр, мен қайтмасам кемнәр үкәләр. Қайтам әлі туған яғыма, кемнәрімді мені сағына. Су бойында ұлса юкәләр, мен қайтмасам кемнәр үкәләр.
tuğan avlım aman tut aldımda Göklerimden tanış yıldızlar Hadi bala şağım Ötken uğramında Yana jırlar jırlıyas kızlar Baytam әлі туған яғыма Кемнарында мені сағына Су бойында өтсе өкәләр Мен қайтмасам кемнәр өкәләр Baytam әлі туған яғыма Кемнарында мені сағына Су бойында өтсе өкәләр Мен қайтмасам кемнәр өкәләр Бойында шаулы, қайындар шықалық Батырым бит мұңлы ойларға Эй мастур яшілігім, өзіңе қайталық Қызларға гармонда ойнарға Байдам әлі туған яғыма Кемнарында мені сағына Су бойында өтсе өкәләр Мен қайтмасам кемнәр өкәләр Байдам әлі туған яғыма Кемнарында мені сағына Су бойында өтсе өкәләр Мен қайтмасам кемнәр өкәләр Ел бауырлап ысқан тыштар ақсарлап түгел мекен Ен кеткенге мен тудырмын Жүрегім тудыр мекен Ен кеткенге мен тудырмын Жүрегім тудыр Сарлақтар ойнар көлден табып алдым бар банақ Үйімдің белді Түшіме қойдым қадап Үйімдің белді Түшіме қойдым Қаурығына тұрып қалды қанатлы үйеуімден Қайта уақырғына қалды Яратам түйеуіңден Қайта уақырғына қалды Яратам Ел бауырлап ұсқан сұштар ақсарлап түгел мекен Ен кеткенге мен тудырмын Жүрегім тудыр мекен Ен кеткенге мен тудырмын Жүрегім тудыр мекен
Күгәрсен районы Тәвәккән авылынан яшәйм шунда. Күгәрсен районында Тәвәккән авылында ансамбльдә катнашам. Хәзер 12 ел бит инде ансамбльдә. Анда без бер туган йөрибез. Минзиф апайым, Нәкыя халым һәм мин. Оештыручыларыбызга рәхмәт. Әле бына беренче тапкыр Гәлсәрхан шундай конкурска килдем. Былай мин бер ниндәй дә мероприятиеләрдән калмайм. Бөтен илләрдә йөрим. Федоровка ягында Күгәрсен Хандугасы исеменә лаек булдым. Федоровка районында Мәләвездә катнашам әлеге көндә. Вакыт булганда бында килеп сыгам. Хәзерге конкурста минең катнашуым шул. Борынгы халык йырдарының һирәк йырлана торган йырын алып килдем инде. Зөбәйдә исемле. Үзем башкорт халык йырдарын бик яратып башкарам. Элек-электән йырлайм алардан, эстрадный йырларда йырлайм. Аллага шөкер, ул яктан талант бар инде. Тик нитеннәр генә мурад. Оештыручылар просто хорахнар гына инде. Ул барыбыз да дәртле бит. Аллага шөкер, семейный менә ни традиция шунда йырсалар бар. Тагы нимә дип әйтәйем инде. Шул яшьтәргә хәзер бит яшьтәр бик йырлап бармайлар элекке йырдардан, халык йырдарын. Шуны әйткем килә, яшьтәргә нисектер йыр-моңды йөрәкләрендә калдырып, охшатып, килештереп йырларга килә инде. Менә бүгенге сарыкасым нисек булыр сыгышым күрерсегез. Zengere
yüreğimde minedey uğdatar yana uygar mıdır dilerim. Zenger güllerdi diyemede yeşil boğamlardan üter Bağlan seskelerin ya Demedi bağay ağanı öter Bağlan seskelerin ya Demedi bağay ağanı öter Zenger güldegidin, zengerlidin Xatirlete ayar gülderdin Ninedey irke hüleder asır iken Gümerin zirlenir Nine de ilke hürder asır iken Hürmerin süreli diketer Toyaklardan ko'tarilgan tuğdan tamagan tomarlab sabqan yarhu olması var alla inde minem yaşlik umudu bo'lgan tomarlab sabqan yarhu olması var alla inde minem yaşlik umudu bo'lgan Kanatım kılıp aradım olması var Kupime beyek tavdarım indet kistik hıvgar Beyek tavdan tımırılıp usaynek Doğurup kındar sırağında yolda şeyler Büyük dağdan doğrulup usaynen Doğurup kındar o sırağında yolda şeyler İskendere atlar kışnay vakit olmanda Tolup aratım para kanatım kütevanada Dumanlarga edilebilim ortaşamda Yalnız kalam dağını duman Daralığanda Dumanlarga edilebilim ortaşamda
Яңғыды қаламы тағаны тұман қаралығанда. Яңғыды қаламы тағаны тұман қаралығанда. Сәхия Мұратұлынан Альбина Аламаратовна шақырады.
Xuday berdi avlunan Abdurazak Gaynetdinov bolam. Şkolda işlenim 15 yıl okutusu olup muzikadan da okuttum, turuttan da okuttum, Risavaniyan da okuttum. Şirşinyan da hazır hunan pensiyaga sağırga 15 yıl kalgas klubda dom kulturla işlenim. 15 yıl dom kulturla birge şkola bilen birge alıp bardım. Veteran turda bulup pensiyaga çıktım. Mana bu konkursta nesi katılışlar oldu? Buna bin ali bu konkursta hazır yaşlardan artta kalmayınsa bilem onların işlerini göreteyim dip yaşlardan onlarga biraz dert bulsun dip hemen padiradan tiyam alıp katnaştım. Büyük Irak yırlangan yer, halk yeri Zalifakay. Şunu әзірлеп алып келдім мен. Bir kimden paka yırlaganları yok. Burungu halk yeri indi. Ayı kilahak buğunga yeterli bulup kalmışsın hemen tırışkan bulam. Zalifakaya koyla hava boyunda hava hivela mikanı baksaram Zalifakaya mefker neye haleydim Ude atahı hatkas vaksaram Zalifakaya mefker neye haleydim Ude atahı hatkas vaksaram Yoyuk dağına digen Oyuk upanın eylene Otıla sokarım Sıhhirelerge sığıp Toşka batıp Zalifakay ilahi şul bakırım Sıhhirelerge sığıp Toşka batıp Zalifakay ilahi şul bakırım Sıhhirelerge sığıp Toşka batıp Zalifakay ilahi şul bakırım Мына Күгәрсен хандыгасына катнашырга дип харагасылары үземдә олы булһамда ошо неде халык йырдарын онытмас өчен яшьләргә бүләк итеп үзебездән һуңга калдырыр өчен халык йырдарын халык көйләренә йырлар әзерләп әп килдем. Йырсылар бик күп. Каушата әзерләткән ишне. Ну, шулай да матур итеп үткәреп ибәрбез дип уйлайм. Әсәйемине tapıkan sakıta Akriyle üzerge
Beyik tağın başlarında uzasının tübleri bir izime düşme beri düşelir eseyimden kökrek hüdülere bir izime düşme beri düşelir eseyimden kökrek hüdülere Eseye beşigen ağaçlarında sulandarga koyup havatıma Gaziz balalarım yanımda deyip Sittegine sen unutma Gaziz balalarım yanımda deyip Sittegine sen unutma Sittegine sen unutma Baymuratova, Jamila Baymuratova. Kırpatları uzayalayaka Güde görmegeni yırak yerlerge Tana havalı mal havada vışları Selam bulup yelide bir bela Tana havalı mal havada vışları Selam bulup yelide bir bela Hava bulaşığı yengel digen hüde işitmenim el bergimden bir kırkadı balığana yaralıp üde asıp barğanı türkmeden bir kırkadı balığana yaralıp
яшәү каянада туган илем яшәү каянада. Урмандарда йөренем иркен хулап, батыл хуш етелен арар алата. Йөрәк яраларын төзәтәле, күзе карашы кайдарыңды ялаха. Yürek yaraların düzeltelim, Kudi karşı paydarından yalaha. Urmandarda yürünüm, yayık dağında, batılmadım deyip ağış күңелде. Түні дәрді яқтырды қан, ойы шекелі, бұл хаңине ядымышым күңелде. Түні дәрді яқтырды қан, ойы шекелі, бұл хаңине ядымышым күңелде. Urmandarda yürünüm, bir yangıdım, balağını yuygan bulan edenen. Başlarım eğlenip gitti ginet, başkanı hüyem diyen udegden. Başlarım eğlenip gitti ginet, başkanı hüyem diyen udegden. Başkanı hüyem diyen udegden. Başkanı hüyem diyen udegden. Мен Волсон сельсоветынан Төлөбай ауылынан келдім. Быйыл біріншіге ошы конкурсқа катнашам. Міне бұл конкурс бигерәк қызық. Һәм шунлыктан көрә мен шунда ошы конкурста катнашырга булдым. Бірінші конкурста катнашканда, бірінші турда катнашканда бигерәк тә каушаттыра. Әлбәттә, әмма ләкин мен үземне кулга алдым һәм выступать итеп ошо гала концертка өттім. Бұл ерді біркімді ишіткені юқ ені. Қайбұла районын Газим Акилов деген исполнитель, композитор, шуның ерін ерлайым. Ике мезгіл деген. Өмірлердің мезгілі барин тәуге елеу яшілікке. Яшілігің болмай мұхаббәтім, Hüyüğün tüzler yaş yeter, Mühabbetin yerde balkımda var. Baykahanday mektuplerde, Elle yıllar, elle yollar gına, Ayrılışlı ite köklerde.
Әле юлдар гына аймылышлы итек күктәрде. Гөлфия Габитова булам. Мин ошо авылда табып үткәнмен, бу еткергәнмен. Ошо авылдагы мәктәпте тамамлаганмын. Әлеге вакытта мин Юмагужа авылында укытучы булып эшләйм. Бәләкәй балаларда укытам. Ошо Күгәрсен хандугасы конкурсын ишеткәстә, быел катнашырга дип үз теләгемне белдердем һәм иң яраткан йырдарымның берен әзерләнеп алып килдем. Үз авылымда, үз туган yerimдә үткәрелгән конкурска катнашып, авылдашларымны куандырып, әйендереп, мотор итеп, сыгыш яһап кайтырмын дигән өметтәмен. Елгагын улгата, уңга калыргата, тап булдым бер авылга, ожмак тинем алдымда. Барып кайттым, булып кайттым яннәттә, битти күңел кыздары, ел батыр улдары. Барып кайттым, булып кайттым яннәттә, битти күңел кыздары, ел батыр улдары. Бик тылсымлы булды Колындары ер-елек, Эстем көмеш аударын, Шунда хәлер уйдарым. Барып кайттым әнәкә, булып кайттым яннәттә, бик көңеле кызлары, ел батыр улдары. Барып кайттым әнәкә, булып кайттым яннәттә, бик көңеле кызлары, ел батыр улдары. Şekeregen, güzellikte köregen, ojmaqtarda buldum tegen, inanırga döregen. Barıp qayttım anaka, bulup qayttım yannatda, bekhe gömre qızları, yel batır uldары. Barıp qayttım anaka, bulup qayttım yannatda, bekhe gömre qızları, yel batır uldары.
Гөлфия Гаритова. Mine tangların aralap oyattılar, Tüdüge qarayı alıp gittiler. Yıldar sılgırları mаңлайдарга урап урап сүйеу сүйіктілер. Кіші бәхетінен күнләшмәйім, кіші қойғынан күлмәйім. Күдін сәске
шаулап йөрмәем. Таңдарының да түнге әйләнгәнен, вакытта бит инде аңларга. Шулай да бала сактагылай, мин ышанам әле таңдарга. Кеше кайгынан көлмәем, көден сәскә аткан агас күрһәм, ял килгән дип шаулап йөрмәем. Йөрәк сердәремде дуга итеп, таң нурына кушып таратам. Мине бит якташ йөрдәш сердәштәрде, бөтә йөрәгемдән яратам. Кеше кайгынан көлмәем, көден сәскә аткан агас күрһәм, ял килгән дип шаулап йөрмәем. Кеше бәхетеннән көнләшмәем, кеше кайгынан көлмәем, көден сәскә аткан агас күрһәм, ял килгән дип шаулап йөрмәем. Көден сәскә аткан агас күрһәм, ял килгән дип шаулап йөрмәем. Säger. Минем исемем Ибрагимова Светлана. Үзем Волосновка авылында туып үскәнмен. Әлеге вакытта Марака авылында торамын. Ошо конкурста катнашканымды катнашканым өчен бик үземә куанамын. Чөнки бул конкурсты озак көткән идем. Алдагы конкурсларда катнашкан идем, ләкин өскө орыннарды алып булмады. Быел ала бирсә, бәлки һәйбәт орыннарды да алырмын. Яра уңыштарың. Рәхмәт, зур итеп. Нинди йыр башкарасыз? Минем йырым Әсә йыры дип атала. Ул йырның ул йырда Әсәйдең хагышы турында балаларын хагынып көткән
әсәй турында. Менә әсәйләр көне бит шуга да багышлайсыңдыр инде. Әйе, якынлашып килгән әсәйләр көне шуга багышлап та шул йырым да әсәй турында. Инедән турып, сәсе тараным, күдегеләргә караманым, караманым, юлы калдырып, сәсе тараным, кайтмасмы Газиз балаларым, балаларым, юлы калдырып, сәсе тараным, кайтмасмы дип минең Газиз балаларым, Гомере узды, кигеме тузды, бер әйләнеп караманым, караманым, удыга, удыга, тудыга, тудыга, шул ялларда калган минем газиз генә балаларым, шул ялларда калган минем газиз генә балаларым, газиз генә балаларым. Тәрәзәләрдә күзләрем яйнап куялган үдәрем, балаларга беде көтәбем, балаларга көтеп үдәгәнем, балалардан, балаларым, беде көтәбем, балаларга көтеп үдәгәнем, балалардан, балаларым, балалардан, балаларым. Светлана Ибрahimова. Менің исемім Юлия Бекбаева. Бұл конкурсқа мені сақырдылар. Шуға қатнашырға болдым. Өзім мен Түйілген районынан, Түлген қасабағынан. Башқарам башқұрт халық ерін түйелі. Сүнки бұл башқұрт халық ерімнен мен көп конкурсларда қатнашам. Һәм международный конкурс дуслық маңында лауреат болып қайттым. Ти
Өлгәннәре дә йырлап утыра. Ана шулай кулларды. Яшьләр, куллар күрмәйем. Bilmikən yıraqlarga yangılım yürgənimdə yaşawımdın qızığı yox ağındım beygənimdə gitkiləmə ürgüləməgin ərnigən yüreğimdə umurlarımda yeli tugel ağındım beygənimdə gitkiləmə ürgüləməgin ərnigən yüreğimdə umurlarımda yeli tugel ağındım beygənimdə Kulayma! Bilmikən onun üçün yanğanım kiyganimdə yaşawımdın qızığı yox ağındım beygənimdə gitkiləmə ürgüləməgin ərnigən yüreğimdə umurlarımda yeli tugel ağındım beygənimdə gitkiləmə ürgüləməgin ərnigən yüreğimdə umurlarımda yeli tugel ağındım beygənimdə Bilmikən yollarına her gün ayın kilgənimdə dünyalardan qızığı yox ağındım beygənimdə gitkiləmə ürgüləməgin ərnigən yüreğimdə umurlarımda yeli tugel ağındım beygənimdə gitkiləmə ürgüləməgin ərnigən yüreğimdə umurlarımda yeli tugel ağındım beygənimdə umurlarımda yeli tugel ağındım beygənimdə ağındım beygənimdə ağındım beygənimdə Her de hağına hağıdır Ali. Rahmat.
Мөхәббәтем булып килгәнегә, минең өсөн туган матурым һин, яшашымда минең бәхетемдә, гомер буе һине яшәтә ине, бөек кенә күңел бәхетемдә. Минең өсөн туган матурым һин, яшашымда минең бәхетемдә, гомер буе һине яшәтә ине, бөек кенә күңел бәхетемдә. Хөрмәтлемен мәңге Ходаема, мине миңа насыйп иткәнгә. Еллар дәвамында, меңдәр араһында, мине миңа һаклап йөрткәнегә. Минең өсөн туган матурым һин, яшашымда минең бәхетемдә, гомер буе һине яшәтә ине, бөек кенә күңел бәхетемдә. Минең өсөн туган матурым һин, яшашымда минең бәхетемдә, гомер буе һине яшәтә ине, бөек кенә күңел бәхетемдә. Гомер буе һине яшәтә ине, бөек кенә күңел бәхетемдә. Конкурска Ялса ауылынан келдім. Мен бұл мероприятияларға қатнашқаным бар. Бұл Көгерсин районынан өткерген мероприятияға биыл бірінші қатнашам. Хайлап алу турынан бұл финалға өткен үшін жүрек жыларына рахмәтлімін, чөнки мені хайлап алғандар үшін. Бөтә хәле хәзер Алла Тәгалә кулындайым. Ошо финалга өтүемә шатмын. Бөтә хәле алда. Бөтә хәле уңыштар теләйм. Миңдер бул шундый мероприятие угасында. Кемдер еңә, кемдер еңелә бит инде. Барыбер ошо финалга өтүемә бик тә шатмын. Рахмәт. Үзең исемең фамилияң? Мин Мингалевич Хөрмәт булам. Ялса авылын, үзем Бирән районыныкымын. Бирән районы Котан авылыннан. Монда уже 1 ел элек көчүп килдим. Шунда яшәйм, шунда эшләп йөрим. Мин бул конкурска Салават Фатхетдинов репертуарынан яратмаһаң яратырһың дигән җырын башкарам. Аллаһ бирһә. Булай күптән йырлыйм үзең? Күптән йырлыйм. Бәлки сактан 3нче класста укыганда шул беренче сыкканымды итләйм. Шуннан башлап һәйбәт йырлаганга микән, или берәһенә охшап калдым микән халыкка. Шуннан 3нче класстан бирле йөрим. Ситкә караган булаһың, янәшәңдән удыганында, йөреп төшәһең бит янәем, икәү генә калганында, яратмам дигән һүдеңде ишетмәй кире барам. Яратмаһаң яратырһың, бик бер ад көтеп торам. Яратмам дигән һүдеңде ишетмәй кире барам. Яратмаһаң яратырһың, бик бер ад көтеп торам. Дигән һүзләреңне көям дип ишетелә, язагылып куйсы янәем, йөрәгең ишегенә. Яратмам дигән һүдеңне ишетмәй кире барам. Яратмаһаң яратырһың, мин бер ад көтеп торам. Yaratmam degen hüdegede işitmey
mi kader girilen hanginde aşığı da minihine yaratmam diyen hudeginde işitmey gire boram yaratmam yaratırhın min berad kötü doram yaratmam diyen hudeginde işitmey gire boram yaratmam yaratırhın min berad kötü doram yaratmam yaratırhın min berad kötü doram min berad kötü doram Şulay üreyken Ürette yoğaltılar Hiskine kabul et almay Yüreğim yuvatılar Minin üstün doğanhın bip Kaderlim dünyaga Bigreklerine kıyın mine Kıyın miken hingele Yuğal taskına ağlanım Hinir ata dağlarım Yuğal kaskına ağlanım Hinir yaşayamağım Islandık dinek miken Heyude atlattık da Hile kubrek min bəxtli Bulğanmın ulu vakıda Minin üstün doğanhın bit İn qalirlim dünyaga Bigreklerine kıyın mine Kıyın miken hingele Yuğal kaskına ağlanım Hinir ata dağlarım Yuğal kaskına ağlanım Hinir yaşayamağım Başka bilem bu kaderi Git almam kıvı kabını Yaşarmen şulu birge saktı Haman hağınıp Minin üstün doğanhın bip İn kaderlim dünyaga Bigreklerine kıyın mine Kıyın miken hingele Yuğal kaskına ağlanım Hinir ata dağlarım Yuğal kaskına ağlanım Hinir yaşayamağım Minin üstün doğanhın in kaderlim dünyaga Bigreklerine kıyın mine Kıyın miken hingele Yuğal kaskına ağlanım Hinir ata dağlarım Yuğal kaskına ağlanım Hinir yaşayamağım Yuğal kaskına ağlanım Hinir yaşayamağım Hinir yaşayamağım Alina Kadir. İlesindeki nasılık bu ham
Söyleseydim yumuşak dili Ekiyetten hile boyunha Ujmak kılık doğan yerimizde Bəxit üstün dağı gigerek Düvel buhun üstün bu dünyalar Buhun üstün dünya düngerek Atayıp uyha arkalardan Eseyn anlam sesten Hey bahar Beni üstleri üstü kıvalıstar Yurt üstüne güne hey mahar Ujmak gülük doğan yerimizden Bəxit üstün dağı gigerek Düvel buhun üstün bu dünyalar Buhun üstün dünya düngerek Ujmak gülük doğan yerimizden Bəxit üstün dağı gigerek Düvel buhun üstün bu dünyalar Buhun üstün dünya düngerek Buhun üstün dünya düngerek Yırak yerlerden Başlıkta kilgenim yok İnen de yakın, inen de yoktu Avulda göregenim yok Hayda karanla yırmın daralı Yaştaktağı gevik Yaştaklar huda Yaştar yeri huda Minin kaytandı beli Hayda karanla yırmın daralı Yaştaktağı gevik Yaştaklar huda Yaştar yeri huda Minin kaytandı beli
Яшьтәр йөрһүдә мин кайтканды белер. Кайда карама йөрнең тарала, яшьтагы кебек, яшьтар уда, яшьтәр йөрһүдә мин кайтканды белер. Яшьтар уда, яшьтәр йөрһүдә мин кайтканды белер. Яшьтәр йөрһүдә мин кайтканды белер. Elnaz Buranbayev. Hali yirmi heyusi tamashasılar. Buna nihayet ilk ulkunlandırgız minutlarda kelip etdi. 2 gün davamında bargan yer beygenin yarışında jüri ozalarından bik yengilden bulmanı. Çünkü bu beygele munglu tavuşlu, ümitli yırsılar şul hatlim kut oldu. 2 haylap alou turun ötkärip, Boşkurt, Tatar, Halyk hem estrada yurdарын başkarısılardan Kuversin Handugası 2014 yıl beygihinin güngaklaw kararı boyunca beygisilerdi buleklew tantanahına kösärdi. Yıl asışı nominatsiyasında Gülfiye Sibagat kızı İhsanova diplom hem istelikli bulek bilen buleklenen. Şundayık nominatsiyalar Niyaz İşimgulov diplom hem istelikli bulek bilen buleklenen. Сәнгатенә тугрылык номинациясында Гөлфия Әхәт кызы Габитова диплом һәм истәлекле бүләк белән бүләкләнә. Йөрәк башкарыла торган йыр номинациясында диплом һәм истәлекле бүләк белән Дамира Рамазан кызы Баймуратова бүләкләнә. Kuversin Handugası 2014 yıl beygihinde yır sәнгатенә тугрылык номинациясында Назифа Искандарова диплом һәм истәлекле бүләк белән бүләкләнә. Yıl asышы 2014 номинациясында Әлия Бикбаева диплом һәм истәлекле бүләк белән бүләкләнә. Номинациялан Газим Ягафаров диплом һәм истәлекле бүләк белән бүләкләнә. Югасышы номинациясында диплом һәм истәлекле бүләк белән Айзилә Вагапова бүләкләнә. Тамашасы һыйы номинациясында Руслан Абдуллин диплом һәм истәлекле бүләк белән бүләкләнә. Бәйгелә 3нче урын яулаган лауреатларыбызды бүләкләүдә күрсәтер. 3нче дәрәҗә диплом һәм истәлекле бүләк белән Рәзилә Фәхретдин кызы Вәлитова бүләкләнә. Шулай ук 3нче дәрәҗә диплом һәм истәлекле бүләк белән Резида Сәмигулла кызы Исламгулова бүләкләнә. Шундай ук 3нче дәрәҗә диплом һәм истәлекле бүләк белән Фәрзәнә Минебулат кызы Мөхәммәтьянова бүләкләнә. Өченче дәрәҗә диплом һәм истәлекле бүләк белән Рәсимә Халтимир кызы Ишемгулова бүләкләнә.
Хәзер бәйгеле икенче урын яулаган лауреаттарыбызды бүләкләүгә күсәбез. Күгәрсен Һандуғасы 2014 ел бәйгеһендә икенче дәрәҗә диплом һәм истәлекле бүләк белән Зинфира Гафур кызы Мөрәсова бүләкләнә. Шундай ук дәрәҗә икенче диплом белән һәм истәлекле бүләк белән Ягъфәров Илдар бүләкләнә. Рәхмәтулла кызы бүләкләнә. Гафу итегез, онытканбыз. Күгәрсен Һандуғасы 2014 ел бәйгеһендә беренче урынды яулаган бәйгесебезде бүләкләйбез. Беренче дәрәҗә диплом һәм истәлекле бүләк белән Гайниддинов Абдразак Ишмөхәмәтулы бүләкләнә. Хәзер 18 яшьтән 35 яшькә тиклем бәйгеләргә катнашучыларны бүләкләйбез. Күгәрсен Һандуғасы 2014 ел бәйгеһендә 3нче дәрәҗә диплом һәм истәлекле бүләк белән Альбина Алламуратова бүләкләнә. Шундай ук 3нче дәрәҗә диплом һәм истәлекле бүләк белән Шәйрә Әлимгужина бүләкләнә. Хәзер бәйгедә икенче урын яулаган лауреаттарыбызды бүләкләйбез. Күгәрсен Һандуғасы 2014 ел бәйгеһендә 2нче дәрәҗә диплом һәм истәлекле бүләк белән Алина Гаделева бүләкләнә. Шундай ук дәрәҗә 2нче дәрәҗә диплом белән Светлана Ибраһимова бүләкләнә. Шундай ук 2нче дәрәҗә диплом һәм истәлекле бүләк белән Юлия Бикбаева бүләкләнә. Күгәрсен Һандуғасы 2014 ел бәйгеһендә беренче урынды яулаган бәйгесебезде бүләкләйбез. Беренче дәрәҗә диплом һәм истәлекле бүләк белән Азат Маннанов бүләкләнә. Шулай ук беренче дәрәҗә диплом белән Дәүләтбаева Нәсимә бүләкләнә. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп тулкынландыргыч минуттарга килеп җиттек. Хәзер Күгәрсен Һандуғасы 2014 ел бәйгеһендә иң югары дәрәҗә Гран-при яулаучы еңүчебезне чакырабыз. Шулай итеп Күгәрсен Һандуғасы 2014 ел бәйгеһендә иң югары дәрәҗә Гран-при яулаучы ярсыбыз Илнас Буранбаев. Бындай конкурстарда беренче генә түгел инде, укыган сакта әле 2005-2010 елларда Уфага ла барып сыккан булды. Шундай конкурслар менән йөреп, адакы вакытларда моны эш менән булган юк инде мондай ниләрдә, мероприятиеларда. Моны шул безнең сельсоветтан әйткәннәр, аны катнашып карап, бәлким килеп сыгар дип. Моны уйламаганда килеп сыкты бит. Инде ер башкардан бүген. Авылыма кайтам дигән авторларын әйтә алмыйм инде һезгә. Чөнки әле бигрәк
тулкынланып турам, ышан бит булмай. Мындай неге новостька русалап айтып коеюм инде. Ярай, зур рахмат айткым килә. Беренче осырда ата эсейге, кәләшемә, мында тора авыл, менің мына яңа авыл менің туган авыл битендә, авыл халкына зур рахмәтемне белдергем килә. Чөнки уларның дәртен һидеп тордым. Миңа шул ярдәм итте инде. Рахмәт. Урал буйкайларын мұңға күміп, Йүр хулалар кыздар, егеттер, ата-бабалардан қалған изге мирас, мәңгі яшәр дигән өмет бар. Безнең туган районыбызда шушылай йортсылар булганда, бүгенге бәйгедә катнашкан музыкантларыбыз, башкорт республика конкурслары лауреаттары, безнең һәйкәлле операторыбыз Руслан Абдуллин, художество итәкче Башкортстанның атананың мәдәният хезмәткәре Мәдинә Рәхмәтуллина.